Etike. Oo. Teken görünbekti teken. Ya. Teke daim canımda var. Oo. Jakkan akşayta teke. Jakşı neseke jaktı da. Hey, Ya. bu libo erkekке öydödө öbep ıldıyda jelek var. Doktora. Всем встать, суд идиот. Özün idiot, boldur mu? İdiot. Normal ya, aytkandı da bilmedi. Ben az sotmun, okşu otam mı? Okşu otam. Так. Сот заседаниясы, то есть адилеттүү сот, шуну коюш керек. Саясатчыларды соттоп бүтпөй атсам, эми куудулдар соттошуп башташты бири менен бири. Жана Тынар Курбаналиев деген балаңар Россияга концерт коюп барып, Жаневиске деген bir куудул баланы $1 milyon кидат кылдырып түрбети жок. O 7 yıl murda oluptur bu. O beçara bir yaka kel elbey, arızdan elbey jürüp, akırı kelip, arızı düşüp, onun böyle Tınar'dı karmalı benimle. Bu konsert koyup bir memnuniyetlik etken, o yaktan bir yak geletken, tohtu boydu de karmaş cüdeyem kıyın eken. Bu gün aeroporttan bir yaktan gelip düşteli, aeroporttan karmattım atanın olduğunu. Kokuy Tınar'dı baylaptır, putun baylaptır. Oy, aylana ne, koygula çaylayan. Tınar'dın kolun putun baylaştın gereği yok. Onun tilin baylaş gerek, tilin dedim. Doğru? Buna hazır şu sot prosesin ötkörüp atabız, sizler göğe olup durasınlar. Konvoy, apkel bir yaka, tegi, ayıptalı uçunu. Demi adilet karaş gerek varlığı. Mına öyle bası öyle cüret normal neyle. Hem de bu kamaktan canı türün öyle tavuşka doğru gelip kaldı. Sebebi bayağı işler olup kalasın var mı? Bir onu sot büyük kamakına deyip toktam çıkarabızga. Sebebi çüy kamakında orun yok. Tolup get, doşoncu büyük kamakına çıkartıp durabız. Onu büyük kamakına dağımından da canı formasını taptık. Buna normal basıp cüret. Kanı çeç koyun, başından alıp koy. Tak. Onu jakınıra koygun yaka. Beri koy. Keyin özleri giyip kalışım mümkün şonu. Tak, Tınar Kur'an'ı. Meni mine karma oturasın arayna ne men. Öyle mi? Jönöyle karma oturabız seni. Bizden başka kıla turgan işimiz yok. Jönöyle karma oturabız da. Gün ömrünü dalil degen je göğelerin bolbosa. Jönöyle men iş kılışım gerek mi? Var. Göğeler var. İşe kakoy göğeler var. Kim? Hazır gelip moynuna koyuyorsun ne kılganın, makul mu? Tak, kanoy, çakır, konakты çakır. Gelsin, koysun moynuma. Geldi, alıstan geldi gelgende dağı. Atayın geldi. Gelin, sıkın. Selamun aleyküm. Здравствуйте. Пожалуйста. Karasın. Karada oturun. Так, как прилетели, нормально, да? Нормально, спасибо. Так, чай, кофе? Можно чай, можно и кофе. Воду можно? Воду. Su, tez. Bu tez rakı. Öylesine görüm yer yap gel tayarlap koysun. Şat. Su? Oo. O Murzalim samsasından bir tavuk ap gelip koyup bergilen bol koysunca. Sen ağzımı cevap dur şey. Так, не жарко здесь?
Что-то у вас жарковато. Да? Да. Кондиционер. Кайцерер иштебейт. Өкмөттө иштебейт, кондиционер иштебейт. Кыргызстанда соттон башка эч ким иштебейт азырчы. Желпигич барбы, желпигич? О, Аны менен жетишпейт. Бер жагынан бирөөңөр үйлөбөм тургула мындай үйлөп. нормально, да? Ой. Нормально, нормально. Все. Так. Адилет сот өзүнүн ишин баштайт. Так, товарищ Жаневский, Да. вообще-то, как это было вообще? Ну, вы знаете, это было давно, 7 лет тому назад. Вот эта тварь, Enен kimti var Тур ордуңа. Тынар, что ли? Тварь, Тынар, Курбаналиев, у нас все равно. А у нас тем более, у нас что тынар, что тварь одинаково. Ну, там, короче, он сам разберется, Ага. кто тварь, кто Тынар. Вот. Анан не болду эле кыргызча айтсаң, сен бул 7 жылдан бери акчаңды ала албай жүрүп кыргызчада үйрөнүп калгам дейт туурабы? О, айтпаң ошо. Мага чалды Москвага келип. Бишкектеги спорт ордосун сатам деди. Мен Спорт ордосун, Бишкектеги. Бишкектеги спорт ордосун. Ага. Канчага сатасың дедим. 1 миллион доллар дедим. Макул дедим. О бети жок, о бети жок. Bir Kuday'a karab jalgın ayt. Kuday seni karasa karayısın mı Kuday diyor. Kuday'a mı karabaytım? Bir Kuday'a karab jalgın aytsınlar bulayla. Kayakta satam ben spor saraydı. Meni özü 2 yıldan beri hökümet kuğuntu kal spor sarayına konsert koydurmaya kovalap жүрсө. Men özüm spor sarayına gir almay atvanı kanıp satam kızıksınlar o. Sen ошо сатып жүрбөйсүң деп киргизбей атат аяка. Уважаемый 50 судья, миллион доллар турганды 1 миллионга сатам. О бети жок, о бети жок. О бети жок, көзү бар. Так, анан? башталгыч суммасын 300 000 доллар бересиң деди. Так. 300 000 доллар бердим. Ошо боюнча же өзү жок. Же спорт ордосун мага өткөзүп бербейт. Sen jetinden 30 somam çıkmay senden 300 somam. Курбаналиев. Так, кайсы маалда алды эл акчаны? 7 жыл мурда болсо 1-июнь күнү. Так. Bundan 7 Ol. yıl murda 1. iyun günü. Evet. Men bundan 7 yıl murda 1. iyun günü. O Norvegiyanın Oslo degen şahrına konsert menen ketken gastrolga ama. Ani kim deldi? Pasportumda tura Zagreb pasportu kıragıla o yerde girdi çıktı da uçup gitti uçup geldi degenler var o yerde. Tınar Bilemez sende 2 pasportum turat kaldı arda sende 4 pasport vardır. Mümkün 6 pasport vardır. Kırgızdın pasportu kayerde жүрбөйт azır. Kıtaydağı 98 Uygur uçup gitti o Kırgızdın pasportu menen. Oşoğadan men gün ölüm var. Özüngөр berip atasın orga pasportu men berip atam. Pasportum var ele de. Tırçın çıkmaydı. Tak akşan öz aldı bile. Jo janda bирөө бар эле. Kim? Азыр. Дөөлөт Мадумаев. Kim? Дөөлөт Мадумаев. Uşuğan dalil olsun aynen ne? Bul 7 yıl murda verse akçanı. Devletigen ölgönüne 9 yıl olup atmayın aynen. Ну ем анча мынча мында жаңылып атат да, боло берет, не болду? 2 ayga жаңылсын, 2 yıl adam kanıp жаңылsın aynen. Өлүп кетен алдың ғой. Тура. Ну ең башкысы бердиң да, тура. Болду бүттү, башка не кереги бар? Ушу анан расписка жаздырып алдың беле? Жок. Тыятаң. Бир уйдун тилинде эле бир кагазга жаздырып алсаң, азыр эле камап берет элем да. Ну бирок иш эмес, боло берет. Ең башкысы мына берген киши турат, туурабы? Анан бул алган киши бул тойгончо же өлгөнчө каргандат деген болуп атат да. Ну ничего. Дагы свидетельдер бар. Kim? Бар. Akil. Онго жакын свидетель бар сага каршы. Kançaga жақын? Онго жакын бар, ооба. Akil. Так, конвой. Алып кел. Иш нерсе эмес, мойнуңа коюлат азыр, коебуз. Boynuma koysun, dalil desin. Далил дейбиз, шөкөр. Кармага мени кармаганга болбойт. Сен кармаган болбойт именно. Никаны айт. Так, жолдош свидетель.
Bu iş boyunca ne diye alasın? Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Demek, uşul iş boyunca mı? Uşul iş boyunca. Buğa karşı bilen. Buğa karşı bilen. В общем, birbirine karşı da. Свидетель. Sen degen sotda oturasın. Sen degen tak körsetme verişin gerek. Tınar Kurbanaliyev muno gelgen konoko karız dep aytışın gerek. Düşündün mü? O şey kon pakazanı versin aynen. Sen özün cevap ver. Tak malumatты beremiz. Tak malumatты aytam. Birinchisiler özüңөр убада бергендей мөөнөттү 1 жылга кыскарткыла. Анан айтам мен, тагыла айтам мен. Konvoy, al git bunu. Каяка алып кой. Айтпасам кеттім, тағы отырам бұл жерде. İşengen südetlingeri şu o. Ну еми дағы бар. Konvoy. Jana bir deputat ayttılar. İşengen şu gününgör toktayımga kalgan bolsa siler de tügöngönü kesinger dediler ansana. Так, konvoy. Gününgör şu kalsa. Assalomu alaykum. Aleyküm. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yuribsizmi? Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Ha? O'zingiz yaxshimisiz? O'tiribsizmi? Ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi nima Sot aka? Yana bir marta qaytarib qo'ying, nima deshim kerak edi? Sen degen sotku geldin körsetme vergeni. Ha, şey bir Sana aytılmadı o. Ha, aytilgan. Yana Ana bir kel- marta qaytarib qo'ysangiz yaxshi. Qon. Bo'ldi, ha? Ha, bo'ldi. Hamma narsani mo'lov olgan. Men bilaman, ko'zlaridan bilib turibman. Hamma oltinni sen olgansan. Nima deyapsan? 2 tonna oltin deb ketgansan. Men bilaman, hamma narsani bilaman. Oltinni nomerlarini ham bilaman. 20 degan nomeri bor edi. Mashinani ham nomerini yodlab qo'yganman. Miyamda bor. 0779 39 91. Yo'q, bu telefon bo'lib ketdi-yu. Свидетель. Ha? Ne diyorsun? Nima? Qaysi oltin, qayerda qaldın? Oltin emasmidi? Bu proses altın boyunca emas bu. Nima? Oltin boshqagami? Sana tushuntirib ayt. Bo'l, kecha. Bo'l. Yo'q, bo'l. Sen bo'yningga qo'yaman, mana sanaga olsam bari bo'ptimi? Nima bo'yningga olmayman deb o'zingga o'tirib ol deyman. Turoningdan. Cumhuriyet Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hujjatmi dushanba yakta kelama chodika medodan medonammi men tojika medonam qirg'izcha medonam o'zbekcha medonam o'rcha medonam haymi yaktu setosham pashanamda gashanam daxti dashmon bakam kala kallat bash odammi o'zbekcham Ne oldu? Sot aka, xo'rozimiz o'lib qoldi-yu. Aytılgan narsani tak aytish kerak edi kelib turib. Men qadam bilaman, o'zingiz aytdingiz menga bittilar, oltin deysizlar, bittilar, u deysizlar, bittilar, bu deysizlar. Men kimizin qaytmaman, to'baq mana. Normal aytinglar bunga. Men qadam bilaman, unga to'baq mana. O'zlarim aytinglar menga. Eşik bir yakta kaldı. Sen menga nima qilmagin to'baq bani. Bini. Mayli. Uşu burası. Alo. Eşevi hiç böyle bu oytay bulu. Raspiskası yok mu so?
Свидетельдер келіп өлтірді бәрі жоқ бәрі. Қандай қылып? Майлы. Amma мен приговорды оқып қойым ғой, бірақ самолеттің білетін тәрік қойғылы болып тұр бұл. Машеттен шығып өлек. Болды. Шеп, маға да бір билет. Так, әділетті сот өкімді құзат. Тыңар Құрбаналиевтен Россияның жараны Жапескеден алған $300 толығыменен дәлелденді. Бұға келген көрсетме берген свидетельдердің айтусы бойынша, Жаневскийдің өзінің арызы бойынша Тыңар Құрбаналиевті күнөлі деп табылып, 8 жылға еркінен ажыратылсын. Ne? Kaysı свидетель, kaysı Rusya'dan gelgen? Rusya'dan gelgen. Jarandın. Hacer bir şey şu. Bunun Rusya'dan gelmeyle, bunun o Kadamcaydın kendi yerine gelgen, kocadan jetim bunun. Tapkanı gelsen, Jokja'dan Jalanca. Rusya'dan gelgen yok. Kızmat avalıgan kıyanatlık menen paydalanıp mıyzamdı buzganın için, sağa 8 yıl, narkına 8 yıl, bunun 4 yıl menden garanti aldıma çıkıyor adamlar. Başlayın. Git al.